Putain de merde, depuis quand il y a les armes, Anthony O qui était le fils du président, mais c'est pas pour autant que tu dois tirer sur des gens. Kinshasa habereye skandale ikomeye cyane. Kinshasa ibintu byakomeye. Tubazaniye inkuru rero ikomeje guca ibintu muri Kinshasa no hanze yayo nk'uko abatangabuhamya babivuga nk'igikorwa cy'ubugome n'ubwirasi. Anthony Tshisekedi, umuhungu wa Perezida Felix Tshisekedi, arashinjwa gutegeka inzego z'umutekano z'icyubahiro abajepe kurasa ku muturage utari witwaje intwaro muri club mu kabari kagezweho mu mujyi wa Kinshasa. Ibyabereye aho mu masaha ya mbere yo kuwa gatandatu muri Nouveau Club, ahantu hiyubashye hagezweho, kandi bikaba byaze rero umusore umwe apfuye, abandi benshi bahungabanye, igihugu cyose gisigara kibukijwe ko abakomeye batabasha gukorwaho n'ubwo rubanda rusanzwe rubabaye. Bimeze bite rero? Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho ngiye kugezaho iyi nkuru iri exclusive. Ngira ngo murabibonye mu mavideo dutangiye tureba ndetse n'amavideo turi kugenda tubasangiza yababashije gufata aya mashusho bakoresheje amatelefone yabo. Reka dusubize amaso inyuma aho byabereye. Byari hafi saa 6 z'ijoro kuwa gatanu, ubwo amatara y'imyidagaduro n'umuziki mwinshi cyane muri Nouveau Club byari bimeze neza. Nyine ibintu ari ubugenge, murabizi muri club ko ibintu biba byifashe. Aha rero ni ahantu hakunzwe n'urubyiruko rw'abifite Kinshasa, abagwiza tunga muri Kinshasa. Byahindutse umuvundo n'akaduruvayo nk'uko abatangabuhamya benshi babitangaje ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bikanemezwa n'abakozi b'akabari bavuze batatangaza amazina yabo cyangwa batigaragaza imyirondoro yabo ko Anthony Tshisekedi yari yagezaho ari kumwe n'abarinzi bakomeye bavuye muri Garde Républicaine, abajepe nyine n'uvanga barinda umukuru w'igihugu, umutwe wihariye w'umutekano wa perezida. Nk'uko bitangazwa n'amakuru, itsinda ryanyoye inzoga cyane, ryarimo abantu basinze, rikaba ryaje guteza isanganya rikomeye cyane aho banyuraga mu gice cy'abanyacyubahiro, bari kwirebera abantu bari kubyina nyine kuri stage, bari begereye stage. Abatangabuhamya basobanura ko ibintu byatangiye gukara ahagana saa 8 z'ijoro, ubwo habaga intonganya zikomeye. Uwishwe Jean Paul Mbuyi w'imyaka 28, akaba ari graphic designer, nyine n'umuhanzi w'amashusho, sinzi ariko niko twabyita, wakoraga ku giti cye, wari kumwe n'inshuti ze bizihiza isabukuru ye cyangwa anniversaire ye. Ngo yakomye gato ku itsinda rya Tshisekedi ubwo yageragezaga kunyura ahari imbaga y'abantu muri ako kabari. Icyabanje kugaragara nk'impanuka yoroheje, kumena inzoga cyangwa kugongana bitatekerejweho cyangwa bitapanzwe, byahindutse vuba cyane ikindi kintu gikomeye. Anthony Tshisekedi yarakaye cyane. Umukiriya umwe yanditse kuri X, yahoze ari Twitter, ati: mu nkuru ikwirakwijwe inshuro ibihumbi, yatangiye gusakuza ashinja Jean Paul ko nta muntu udashobora kumenya ahari, inzego z'umutekano zamufashe. Hanyuma amasasu aravuga. Mu kintu cyateye abantu benshi uburakari ku mbuga, Tshisekedi bivugwa ko yategetse abarinzi be amagambo akomeye. Mu Gifaransa yagize ati tire, bisobanura ngo rasaho. Bituma abasirikare babiri ba Garde Républicaine barasa hafi cyane. Amasasu yahise agwa cyangwa bahise barasa mu gituza cyambuye, mu mutima neza. Yikubise hasi hagati y'urusaku n'amajwi y'abasakuza. Ishati ye y'umweru ihita iba umutuku yuzura amaraso, mu gihe abandi baraho bahungiraga munsi y'ameza, bihisha munsi y'ameza n'intebe. Ariko ibyo ntibyahagarariye aho. Mu minota 15 ibintu byakomeye cyane. Minota 15 yakurikiyeho, imiryango y'akabari yahise ifungwa. Abantu barenga 200 bafatwa nk'abari muri iryo sanganya. Bari bisanga nyine bari mu ahantu hasa nk'intambara, nyine amasasa ari kuvuga. Umwe ati twari hasi ku butaka dukoresha telefone twinyegeza mu ijwi rituje. Undi mutangabuhamya yanditse kuri Twitter ati
bamurikaga abantu mu maso bakababwira ko ibyo babonye bagomba kubyibagirwa cyangwa bakabyishyura. Mbuyi yajyanywe kwa muganga hafi aho ariko ahita apfa mu isaha yakurikiyeho. Umuryango we mu gahinda kenshi bagaragaje mu kiganiro ku mbuga nkoranyambaga cyakozwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu, bamwise ni ukuvuga ngo umuryango we wamwise umutima mwiza wari ufite inzozi zo gushinga ikigo cye cy'ubugeni. Ngo yarimo yishimira ubuzima. Mushiki we yavuze ati ubu umuryango wacu urasenyutse kuko ubwirasi bw'umuntu umwe butashoboye kwihanganira ikosa rito ry'ijoro. Nk'uko umuseke warasaga ku mihanda ishyushye ya Kinshasa, inkuru yaturikiye kuri murandasi igera kuri interineti. Hashtags nka Justice pour Jean Paul na Scandale Niveau zagiye imbere ku rwego rw'igihugu. Abantu basangizanya amashusho y'amatelefone agaragaza ibyakurikiyeho: amaraso ku butaka bw'akabari, aho ngaho nyine ku butaka bw'akabari, ubwo ndavuga ku makaro, ku masima, ahantu hose yari amaraso. Abakiriya barira basohoka bajya ku muhanda wa Gombe n'imodoka z'intambara zivanaho Tshisekedi mu mutekano mwinshi cyane. Ubutumwa bwakwirakwijwe cyane bwaturutse ku muyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe, bwagiraga buti ibisugu gushyamirana mu kabari ni ubwicanyi bwemejwe n'ubutegetsi. Mu gihe abaturage bacu basonza kandi bahunga amasasu yabaye mu 23 mu burasirazuba, umuhungu wa perezida ahindura umunezero imbuga y'amaraso. Uburakari bwakwirakwijwe vuba kandi bukomeye. Abantu babifata nk'ikimenyetso kisumbuye ku mpanuka imwe. Abakomeye mu bikorwa byo kwigomeka no mu rubyiruko bashimangiye ko ari urukurikirane rw'ibikorwa by'ikirenga umuryango wa Tshisekedi. Bati ibi bya Anthony ni ishusho nshya gusa y'icyaha cyase ku rwego rwo hejuru. Uwo ni umutangabuhamya nawe wabivuze ukoresha imbuga nkoranyambaga agaragaza amarangamutima asangiye n'abari hanze y'igihugu. Habayeho kwibutsa ibivugwa byahise cyangwa byabanje. Amavideo y'urukozasoni yasakaye ku mbuga nkoranyambaga byavugaga ko ari iby'umuryango, ibirori by'amasaha menshi mu nzu z'igihugu n'ibihuha by'ubusinzi bihabanye n'uburyo bwo kwigengesera basaba igihugu cyugarijwe n'ubukene n'intambara, inzoga, abagore, utubari ndetse n'ibindi bikomeje bibi cyane. Uyu muryango uhagarariye ubuzima bw'isoni nke buri muri icyubahiro cya RDC. Ubutumwa bwakurikiranye ubushyira uwo muryango mu cyiciro kigometse ku baturage, kisanzura mu busambanyi bukingiwe n'ubutegetsi. Perezida Felix Tshisekedi watowe bwa kabiri mu matora yo muri 2023 yavuzwemo uburiganya. Kugeza ubu ntabwo aravuga ku byabaye mu buryo butaziguye. Ibiro bye byasohoye itangazo rigufi ku mugoroba wo kuwa gatandatu bivuga ko inkuru zirimo gukabirizwa kandi ko hazakorwa iperereza ryimbitse n'inzego za gisirikare, ariko gushidikanya ni kose. Ibihano nibihari ku rwego rwo hejuru rw'igihugu. Umuvugizi w'uburenganzira bwa muntu wo muri Kinshasa yavuze kuri Twitter ati mu gihe abaturage bababazwa n'izamuka ry'ibiciro no kwimurwa n'intambara, abana b'abayobozi batekereza ko barenze amategeko, bari hejuru y'amategeko. Ibi bibaye mu gihe kitari cyiza. Mu minsi mike ishize gusa urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwakatiye urupfu, igihano cy'urupfu uwahoze ari perezida Joseph Kabila adahari ku cyaha cyo kugambanira igihugu gihuza n'inkunga bivugwa ko yahaga inyeshyamba za M23. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babibonye nk'ikinamico ya politiki rigamije guhisha kunanirwa kuyobora. Ku mihanda yo mu mujyi imyigaragambyo irushijeho kwiyongera. Mu gace ka Limete aho ishyaka rya Tshisekedi Union for Democracy and Social Progress rifite ububasha, insanganyamatsiko zanditswe ku nkuta
ziravuga ngo pas d'impunité, nta kubabarira ku bihano. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru urubyiruko ruyobowe n'abanyamuryango ba Alliance Fleuve Congo AFC, ihuriro ry'inyeshyamba ririmo na M23, bateraniye imbere ya Nouveau Club basakuza bati Repubulika iri mu kaga, AFC M23 igomba gukora nta mbabazi. Amabendera yabo yibukije intambara ikomeje mu burasirazuba aho inyeshyamba za M23 zishinjwa gushyigikirwa na Kigali zafashe Goma kandi zikaba ziteguye kugana Kinshasa n'igihe cyo guhagarika kumena amaraso n'abatagira urubanza mu gihe inzego mpuzamahanga zikomeza kurebera. Andi mabendera yasomwaga ashyira hamwe urugomo rwo mu kabari n'ubwicanyi bwo ku rugamba. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu arimo kuvuga amagambo akomeye. Amnesty International mu itangazo rya sotse amasaha make ashize yasabye ubutegetsi bwa Tshisekedi guhagarika ubwiru no gukora iperereza ryigenga, iburira ko kubyirengagiza bishobora gushyigikira ibindi byaha bikomeye. Umunyamabanga udasanzwe w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibijyanye no kwirinda kwicwa binyuranyije n'amategeko yanditse kuri X ati yizeza uburinzi abatangabuhamya batinya kwicwa, mu gihe kimwe i Washington n'i Buruseli ba diplomate bari maso cyane. Amerika n'ubumwe bw'Uburayi, abaterankunga bakomeye bamaze gushyira inkunga ku ngingo yo kurwanya ruswa. Isezerano ubu riri mu kaga. Ijoro rigiye kugwa kuri Kinshasa, ubuzima bwo kwishimisha mu mujyi burasa n'ubuhindutse burundu. Nouveau Club irafunze. Umuryango wa Jean Paul Mbuyi ubutabera burasa n'uburi kure, ariko agahinda kabo kakaba gakomeje nyine nako kugenda karaho ngaho, abantu nyine bakabona biragoye nyine Kinshasa. Ibisura urupfu rumwe gusa. Umuvandimwe we yabwiye abanyamakuru ati ni systeme yemera ko ubutegetsi bwica nta ngaruka. Iyi nkuru rero turakomeza tuyibakurikiranire aho ibintu bikomeje gukomera nk'ibisanzwe. Rero ni wa musore wanyu mukunda cyane Pilot News TV, aho ngenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze bane nanjye, bless up.